Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Rumwarak labiit nanang. Ay nawaw, pangipanam iti da ita akut tiyawm, sarya anak ka. Itad ko kada kasinsin baldo. Nakita nga min titurugan day di na minsan nagpasyarak iti ayanda. Kat awan kutsunda nanang. No kasta, gimatang kagayam iti baro akutsun mo, anak ka. Wen, isungarod nga itad kuntoy daan. Mausar da pa'y matday to'y no kwa. Igatangan da lang iti bedsheet. Sigurado ang maragsakan ti kasinsin mo, anak ka. Sigurado day taan nanang. Amo yung mat, asawa ti kasinsin ko. No at damay tad, kat alis to mat. Anya ti kunam. Ah? Ay, kwa nanang. Awan. Awan. Ti kayat ko asawan, inakon, tani, rumabiin. Si kamat gayam sarya, agtugaw ka at agkape ka pa eh. Ay, adda ka din ni kasinsin baldaw. Amangan no paawi din day jay, napan ngamin iti garden na. Ah, kasta ka de. Ay, iyag ko lang to'y kutson, nga itid ko kada kayo. Nakita ngamin nga awan kutson nyo. Ha? Gimatangak iti baro akutson ko. Iso nga itid ko lang nga to'y sigod akutson ko kada kayo. Ay sus, nakababain matkan ka ah. Anya ko matipagbainham, kat kasinsin ko mati asawam. Uray kasinsin mo nila kay ko, at dalat tamot pa nagbain ko ah. May mayaton no itid ko kada kayo. Ngam ti madadaan lang iti bodega me. Ay, agyaman naklaunay ano kasta. Awan anyaman na. Anong samlaangan ang igatangan iti bedsheet? Wen, kasta ti aramida. Mala, mabiit lang arot ta itimplaan ka iti kapim. Pangururayam iti kasinsin mo. Ay nawa, nangalamot iti detakotson ba kay? Inted ni kasinsin mo asarya lakay. Anya? Oh, apay kasta ti reaksyon mo. Apay mo't nga inawat mo pa ilang. Ang mga nudumteng total daw nga isidir na dagitang ititid na. Saan mat siguro lakay? Panagkunakit na saya at mat atao ti kasinsin mo. Di mo amuti kinatao dahi dya sarya bakit? Sa may sa, inyag na mat ngaminan lakay. No saan ko nga awaten, ang mga numasaktan tirik na na. Walang kasano nga ron no isidir nando. Di isublitan to. Anya? Kunak tumat ka na kayo nanang. Ay nawaw, apayan. Talagang alis to ti asawa ni kasinsin baldo. No adda maitid ken kwa na. Anya? Idiin tulod ko ti kutson iti ayanda. Ay ka inhawat na matadagos. Saan nga ta pobre ti pamilya ang nagkapuan day jay aseni, nanang? Ay unay ka na anak ko. Sika tinagboluntaryo amang tawid. Ita, kasta ti ibaga. Ibagbagak laang mati maubobserbar ko, nanang. Do kasta mo lagayam. Di kan mangmangtad iti kumkumpurme kadakwada. Nasingpot ka iti sangwanan da. Ngam kasta ti ibagbagam iti malikudan da. Ay nawaw, saan anasaya at ti kasta? Nay, mayat takotson mo, Jenny. Nagalaam nga iti dayta. Saan ko aginatang tikutyo na makitkitam, Nana Levi? No saan mo aginatang nangalaam nga raw? Inted ni Sarya kasinsin nila kay ko, Nana. Ah, kasta ka day? Adda ka didakis na, Nana. Apay asabali mati reaksyon nyo. Ah, ay, aawat ba't kit day basag? Sa bagay, kaano lang idinagam-am mo kayo iti day dya asarya? 3 abulan laang, Nana. Kinapudno na, jak ko maawatan, ng mabainak amang ibaga.
Tamangan numasaktan tirik nana. Agam, saan ta napagsaritan ti may papad iti day tabanag. Ang mga maylawan man tingiwat kaw ka makabasula mangki din. Ni nana mo. Narigatan. Imayak laang takayat ko ti makisarita ken ka. Saan atap numang dadaal iti tao. Umayak man, Zenny. Agtugaw ka Nang yagak iti merienda halo-halo. Ay no, saanan ang masapul amang yag ka? Apay mat. Una, tamangan no istoryaan naktumanen kadag iti masabat mo di tadalan. Kalpasan ti panagmeriendata. Ibagam tumanen nga alis tuak no updated mo. Tapno ibagakan ka, sa anak nga agbibisin. Mapilpilitan naklaang amangawat no update itad mo. Tapno saan ang masaktan tiriknam. Sika lang arudan ti tultulungan da tao. Sika pa'y matikastat ibagana. Mapilpilitan ka laang. Saan mi akasapulan ti tulong mo? Kabailan mi matigumatang itigamit mi no kayat mi. Ay nawaw. Natangsit ka matgaya man niya. Nalipatam samot tanti kutson nga inted ko apagid-idaan niyon nga agasawa. Ti kutsyon mo? Dayta ti makagapo no apay nga idadaw na? Gapo ta voluntaryo nga inted mo kada kami? Ay nawaw. Bastos ka. Di mo ammo ti kunada nga utang na loob. Di ka madanagan. Isublik amin nga inted mo. Orayom laang ta isako. Ay nawaw, sa dino nga'y tinapananday ta babae. Di namot inuray ti insakok agamit na. Ni Sarya akasinsin nila kaibaw. Di nasalaw ko di tadalan itay anak kaw. Dito'y balay ka day, tinagapuan na. Wen tatang, nangyag iti halo-halo a merienda. Kahit, Saan kun nga inawat apay ngay. Ata managpamaranggayam day ta taong. Nadamag ko iti kaaruba tayo akasinsin damat laang nga istoryaan na kano. Anya! Day tatipod no tatang. Diyak na lapdan ti bagik itay, iso asinong batak kit di Hindi, anya ngay tanakasakaw. Dagiti gamit nga inted na tatang. Isublikon, tano agsasaukot kasla ginatang na ti tao. Sa bagay nuad dagayam ti panangidadanes anayon ti tulong na. Uray sa alin at tumulong. Kabagilan nyo matin ti kumatang. Saan nga umanay dayta pang ibabayan na kin ka? Tatang, isublikon tapno awanen ti adua sa una. Mabalin ti makitambay dito'y balayo, nana. Sige lang, basang. Sa dino aya tinagapwam. Iti ayan na kasinsin baldo. Ikak kuma iti halo-halo ti asawa ti kasinsin ko. Ngam na dismayaak. Diyak pulos impagarup bastos matgayam ti asawa na. Bastos ni Zene kunam. Win nana. Diyak magustuhan ti panagsasauna kanyak itay. Amangan mat no ada na isawang mo adi na nagustuhan di so akasta. Awan mat ti amok adakas anay isawang ko nana. Amam mo ka. Amok mat ni Zene. Okay laang mat no kasta ngagsarsarita kamay. Agin laang dayjay nana. Singpet kitab-kit di Anya! Sa dinaw tinapanan ni bakit ko tatang. Iti ayan da kasinsin mo asarya. Kanya taramida na iya tatang. Anda ti saan da nagkinawatan. Iti kasinsin mo. Isugayin subli na amin nga intid ni Sarya kata kayo. Dahil ti bagbagak. Hindi pa nga ngay bagbagak iti asawak at di naawatan. Nanyaman tititid ti kasinsin ko. Ngam dinak mo ti pangpangag. Gapaw ta ipagarop na asan alasaya at atao ti kasinsin mo. Tsak mo babalaw ta asawak. Tamanula nga bulan na nagamamuday ti kasinsin ko. Idabay mo't amu ti ustong o galit itong galmaysa. Anyang oras sabi manaw ni bakit ko tatang. Itaypay. Abangan no simbang putay ni tayan ti kasinsin mo. Lukas na rod. Surutak ni bakit ko tatang. Adda ka din ni Sarya, nana. Awan pa'y mo't anagawid, basang. No kasta, saan gayam anagdiretso anagawid, nana? Nay, anya nga'y dagita nakasako nakaw.
Umay ko isubli dagiti gamit nga inted na, nana. Anya? Dagito'y agamit ti makagapo, no apay nga idadaw na datao. Naurnong nga minpiman dagiti inted na. Kinapudno na, may iji balay itay. Mangyag kumakano iti halo-halo, ngamdyakon inawat. Taamangan ko nakno agistorya manon, nana. Ay, pasensya kan basang. Talaga aday di atao. Awan ti denggen na asao. Awan basol yun, nana. Kaya't ko lang nga isubli dagiti inted ni Saria. Tapno awanen ti adu asa una. Jak pulos impagarup ama nagpamaranggayam. No agsasao, katkas lagi natang natitao, nana. Si kamot ti masalaw ko dito'y dalan, Baldo. Sa dino ti papanam. Simurutakin ka Madanaga na klaunay, di ko na nitatang anapan kay tayo di kasinsin ko. Ay nawaw, napan ko lang ang insubli dagiti gamit nga inted na. Tapno awanan ti adu asa una, lakay. Ada ka din ni Saria di balayda? Ni Nana Rowena lang ang tinadanunak ijay. Anya nga iti ko na ni Nana Rowena. Madlaw ko nga iso ti mabain iti naramit ni anak na. Naimbag man. Ta saan na kinanunungan ti kamal iti anak na? Saan mo't kit di? Mayam, kasaritak to ti kasinsin ko. Sipod pa yung amin iti, kat kastan ti ugali na. Managpamarang laang amin. Nagsubli ti kutsyon, nanang. Tayo may insubli ni Zenny itay. Ay, nawaw. Na-pride a babae. Di ka man agsao akasta. Ipakat mo man ang ti kinadakas mo. Pudnumat, nanang. Adamat basbastos de dya tao. No kastamot lang. Di kan mangmangtad iti anyaman kadakwada. Talaga asaanan, nanang. Narigat ti kasta. Nagboluntaryo ka mangtad. Inton kwan, isidir mo mo lang. Jack isidir no ada respeto na kanyak, nanang. Di mo pa basulan ni Sene. Tasipod pa'y ide. Kasta kan. Kaapam amin at tao iti aglawlaw mo. Anak ka, iso nga amok ti ugalay. Diyo amuday jay azeni, nanang. Katuray si kamot. Di mo pa'y amo ti usto a kinatao na. Iso adi ka agsasao akasla amom ti amin. Diyak magustuhan ti kasta nga ugalim. Ama nagpamarang kalaunay mo. Nasingpot ka iti sangwanan. Ngam no nakatalikod jay tao. Apaw, nagadumot nga ibagbagam. Nukas na, napanisarya iti ayan nyo iti daydi nga aldaw, nana? Wan, binastos mo ka lumait. Ay nawaw, anya abinastos mo't asasawan day tatao. Anya ti hustuan na pasama kaya. Imay dito'y balay, tamangyag ka no iti merienda, nana. Ngam gaputan na lagip ko ti istorya na may papankanyak, jakon inala. Dineretso kun Di tamad ta na pimudot. Apay ngamin amangyag iti merienda, no saan nyo matadinawat. Tapno adda siguro man ang tigapuna nga imarites na datao, nana. Amok mo ti makuna nga utang na loob. Ngam no agsasao ngamin kat nalabas. Kas lagi natang natitao, nana. Ay, gusto laang day naramid mo. Narigat no awatam amin nga itid na. Nang runa no saan mo ta si pupuso. Dumteng to ti aldaw nga isidir na. Talaga kas jay ti ugali na dya Saria. Saan lang asika tinangaramidan na iti kasta. No kasta nga rod? Likli ka kung day ta babae. Ang mga no agsubang kami kat anyapay ti maaramid ko kankwana. Talaga na laing agpamarang day jay. Barangad dan tumag kumapagbaliwan na Kumusta ba ito? Tirik naman ako. Mayatan tatang, saanan ang nasakit ti ulo. Pinasaya at ba? No, kasta. Di ba daw? Sa dino tinapanan na. Iti ayan ti kasinsin na tatang. Ay nawaw. Apayan napanpay lagi jay. Agsarita da kano iti nalapat iti kasinsin na. Diyak kumapalubusan, ngam ipilit na mo tatang. Kamangan no agapan akit jay. Nasingpot ni Baldo, tatang. Sigurado akasarita na laang ti kasinsin na.
O, anya ti umay mo ibaga kasinsin baldo? No mabaling gumakat saan akong kumpurmit ititid mo itasawa ka sinsin. Ay nawaw, tulong ko kumamat day jay kat. Tulong? Tulong nga isidir mo to. Nasaya at atao tasawak. Iso di mo kumaidadanes. Bastos tumay. Kan san a proud kan ka nga asawa na. Ay, pang-aasim ta di ka agin sisingpot dita. Amok ti ugalim. Nalaing kang agpamarang tapno na dalos kay ti matang tikadwan. Siyak lang arudan ti tumultulong, siyak pa'y ti dakes ita. No titulong akaba ilam ngay pay, kat addatin nayon na apa nang itatanas. Uray di kang tumulong kasinsin. Anya? Tapno'y balaking ka. Mabayin lang ti asawa. Iso tunggal addatitid mo. Awatan na. Tapno saan ka kano ang mapabainan. Hanya ngay ita, pinagsasawan na kakit de ti kasinsin mo. Ay nawaw, anya ko maitananang. Saan ko akabutan ti kasinsin ko? Anya, Katwan mat. di ka mabain ama nagpamarang ti panagkita dagiti tattao kan ka. Na, Iti kasta nga inaramid mo. Napanagnakan at talaga ama nagpamarang ka anak ko. dakes ayati tumulong iti kasinsin, nanang. Saan adakes ti tumulong? Ti dakes kat no pamarang ti amin. Kas ko maitar aramidem. Tumulong ka. Enton kwan, ibabain mo matlaunay dagiti natulungam. Isidir mo pa'y no daduma. Sa anak akasta, nanang. Nasaya atak, no nasaya at damat kanya. Ay na anak ko, di ka naglibak. Tunggal mangtod ka kadase ni ide. Kat dakas ti rumrumwar iti ngiwat mo. Mapan mo pa'y is-istoryaan iti sabali a tao. Pangaasim, tadi kan agpamarang anasayaat no saan mat gayam. Nakababay, nanak ko. Pamilya tayo ti maibabain iti kastang aramidem. Ay, nawaw! No ti panagtulong mo kadagiti padam a tao ket adanayon na apan nang idadanas, nasaysayaat no saan kan at tumulong. No tumulong ka, jay kumasi pupuso nga agtaod iti kaunggam, saan ket apamarang laeng. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.